Mubango wa kuhonokagia ciringi 50 o muthenya hari o mutwarithia wa nduthi uria uraruguririo ni President Uhuru Kenyatta niguo ututhurite ndereti ya ciuria cia nu uraramata kigina giki. Uguo andu aria marathiite mucemanio wa president ira unatia tongoria boda boda na riu ni uru muno mugithi guhenia president akaria miaria kwendus kuga ati ni president wa boda boda na uyu ngianga ni no na maundu macio ti maundu ma Girimiti ya ira na kambuni itiganite hari kugacirithia miturire ya atwarithia a nduthi marehoka igukorwo iri na kihonia no thina munene makauga ni kwiyumiria kwa ikundi cia kuigithia itari na muoroto wa kumaguna. Ile ukora ambayo iko ndani ya hii kasi ni kwa sababu sisi tumekata government wamekataa kushika wale associations ambayo wako ndani ya bodaboda mkono, wanashika cartels ambayo wajui nini inaendelea. Gikundi giki riu kihukire ofisi ya DCI na EACC makihoya uthuthuria kinyotofanio kumenyekane wega na ikundi iriku jitikiriku kiwatho. Sisi wana bodaboda halisi tuna suffer a lot on the ground. Kwa hivyo ningependa tu Bwana Rais aangalie na tusaidie kama wana bodaboda sisi wote. Hata nao wachunguzwe, EACC wachunguze hao watu, kwa sababu pengine kuna kitu ya kuinua mgongo pale ndio unaweza pewa, ndio uweze kusema hii ndio association ndio inakuja kumit rise, hii ndio association inafaa kupewa sanitizers. Uingi wa atwarithia a nduthi noguo uhingurire murango ikundi cia gutethia atwarithia a nduthi kwigira kanyamu. Amwe ya aria marari na president ira magikwirwo kwaga uigiriki na kwaga kumenyekana wega ni atwarithia. Hii 50 watu wamekaa chini wafikiria kwamba vile hii 50 ya mwanabodaboda itakuwa hiyo kwa mfuko yao. Nataka kuwaambia kwamba wamenoa. Biacara ya nduthi yandikite makiria ma Kenya milioni 1.4 na o muthenya mamilioni ma magana ma mbeca ni macenjanagio moko. Ici ari bilioni 3.8 o kiumia. O mundu wa nduthi angiingira mubango-ini wa kuruta ciringi 50 o muthenya. Ciringi milioni 70 nicio ingirogotwo o muthenya. Ici ari bilioni 2.1 o mweri. Nona ngucanio cia utongoria kiuria kinene ni ari nu ungihokirwo kigina kinene ategukiungumia. Ngiribotera Nairobi TV njitigu John Carter Wanjohi.